پنجم فوریه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد اشتراک در جشن صده به ناحیه باباجان غفور و ولایت سوخت تشریف آوردند. با فروغ مهربخشا پیشوای معتبر بر سعادتگاه این جنت مکان شاد آمده. سی بهار سبزی استقلال شد آغاز نک، یافت اقبال دیگر این بستان شاد آمده. شد منور عیدگاه جشن زیبای صده، بر فروزان آتش گرمی زمان شاد آمده. خوش آمده پیشوای معظم ملت به جشن صده. سلامت باشید، شما دا مبارک باشید. پیشوای معظم ملت محترم را در صحن چایخانه مؤسسه دولتی قصر ارباب که مکان اساسی تنتنه‌های جشنی به افتخار تجلیل عید باستانی انتخاب شده بود، ساکنان ولایت با صمیمیت خاصه استقبال گرفتند. پیشوایم سروری ما خوش آمدی، مجزای بهار خوش آمدی، مجزای بهار خوش آمدی. صدا جشنی نیاگم میراز از بابایم، صدا جشنی نیاگم میراز از بابایم. بده کن آغازی کار ایدی صدا مبارک، بده کن آغازی کار ایدی صدا مبارک. تازه نبود جوی ما بحری زمینی آشکار، تازه نبود جوی ما بحری زمینی آشکار. سراشرک گلشان ایدی صدا مبارک، سراشرک گلشان ایدی صدا مبارک. بابادی خانی ما روی سکان تمنا، بابادی خانی ما روی سکان تمنا. ما پیروانی پیشوا ایدی صدا مبارک، ما پیروانی پیشوا سی سالگی مبارک. ما پیروانی پیشوا ایدی صدا مبارک، ما پیروانی پیشوا سی سالگی مبارک. ایدی صدا مبارک. فروغ پدید آمد از هر دو سنگ، دلی سنگش از فروغ آذرنگ. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همه کرد و خواند آفرین. که او را فروغ چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، صدا نام آن جشن فرخنده کرد. زی هوشنگ ماند این صدا یادگار، بس باد چون او دیگر شهریار. و اینک بیامده است 50 روز و 50 شب پیش جشن صده، طلایه نوروزی نوبهار. جشنی صدای میهم از صد صده می آید، بنیاد جهالت را آتش زده می آید. جشنی صدای میهن از صد صده می آید، بنیاد جهالت را آتش زده می آید. این ملت آتش دل در ساعت می آدش، این مشعل را افروخت از آتش بنیادش.
صدای مهان از صد صده می آید بنیاد جهالت را آتش زده می آید بر رغم شبانی سر این مهر فروزان باد این آتشی سازنده یک عمر به جولان باد با آتشی آتش ها افروختن آموزیم که نوحی لوغم را انداخته و سوزیم جشنی صدای مهان از صد صده می آید بنیاد جهالت را آتش زده می آید این آتش اجدادی بگذار فروزان باد این مهر بسد عشقو اظهار فروزان باد این آتش اجدادی بگذار فروزان باد این مهر بسد عشقو اظهار فروزان باد با رقص اهورایی با شاگونی زردشتی در آتش ظلمت سوز از بین رود زشتی در روزه نوروز است جشنی صدای میهن بگذار فروزان باد آتش کدای میهن جشنی صدای مهان از صد صده می آید بنیاد جهالت را آتش زده می آید وطن ای تجلای فرخندگی لبالب زیتاب و تبی زندگی کهنگاه واری تمنای خلق نوابخشی امروز و فردای خلق تو دادی به ملت نکه سروره خلایق شناس وطن پروره به شادی و غمهای تو هم نوا به خرد و کلان سرور و پیشوا دوباره به ما پیک نوروز داد پیام از نیاگان فیروز داد رهی مهرگان داد و ایدی صده بیشد تاجیکستان مبارک کده مبارک دیاری شکوه و سرور با اورنگ والا و فرهنگ و نور همایون لیوای و نشان و نوا به محبوب خلق و وطن پیشوا بر تنتنه شوکت دولت خوش آمدید بر جشن دل افروز سعادت خوش آمدید احیاگری هر جشن مبارک برای خلق پیشوای عزیزی همه ملت خوش آمدید 30 سالگی آغاز شد از جشن صده نیک بر گلشن درگاه صداقت خوش آمدید پرواز شما رفت به دنیا از این مکان ارباب شده قصر سیاست خوش آمدید 100 سال دیگر سرور مردم شوید باز ای رهبر فردای سعادت خوش آمدید ما افتخار داریم که تاجیکستان برحق وطنی نوروز صده تیرگان و مهرگان است تاجیکستان وطنی نوروز است صده است تیرگان است و مهرگان این جشن‌ها بیش از 6000 سال تاریخ دارد این تاریخی ملت تاجیک است تاریخی نوی شما اینا ما باید احیا کنیم ایجاد کنیم پیشنهاد کنیم پیشنهاد عالمیان به تأکید سرور دولت صده از زمره جشنهای ملی ما بوده اساساً به کشاورزان ربط دارد زیرا مرد دهقان با تجلیل این عید نیاگان به کشت و کار بهاری آمادگی می‌بیند و 6 سال است که در سراسر کشور برگزار کرده می شود. صده با فضیلت‌های نیکش از نزدیک آمدن فصل بهار و فرارسی نوروز مژده می‌رساند. در تنتنه‌های عیدانه اهل زحمت ولایت سوخت اشتراک کرده دستاورد مهنتی و محصول دسترنج خود را به نمایش گذاشتند.
иштироки васеи сокинон дар ҷашни сада гувоҳӣ аз арҷгузории мардум нисбат ба иди бостонӣ мебошад. ин ид ки дар аҳди қадим махсусан замони сомониён бо шукӯҳу шаҳомати хос истиқбол гирифта мешуд, дар даврони соҳибистиқлолӣ рукну оинҳои он аз нав эҳьё гардид ва халқи тоҷик онро бо ифтихору сарфарозӣ таҷлил менамоянд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории чунин ҷашнҳои оммавии бошукӯҳро, ки таи солҳои охир дар мамлакат ба ҳукми анъана даромадааст, нишонаи иттиҳоду сарҷамъӣ ва ҷонибдории сокинони шарафманд аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурӣ арзёбӣ намуданд. зимни тамошои намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба натиҷаҳои фаъолияти аҳли заҳмат ва дастовардҳои бузурги меҳнатии онҳо баҳои баланд дода, рушди соҳаи кишоварзиро омили муҳими таъминкунандаи амнияти озуқаварӣ арзёбӣ карданд. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли мева ва содироти он ба хориҷи мамлакат, дар хоҷагиҳои боғпарварии вилоят соли сипаришуда иловатан 657 гектар боғу тогзори нав бунёд карда шудааст ва ҳаҷми истеҳсолот сол то сол зиёд карда мешавад. давоми як соли охир дар ҳудуди вилоят 207 гектар боғҳои интенсивӣ бунёд гардидааст, ки ин қадами устуворе дар самти рушди соҳаи боғпарварӣ ва истеҳсоли меваи аз лиҳози экологӣ тозаю табиӣ дар мамлакат мебошад. дар намоишгоҳ аз ҷониби кормандони иттифоқи ҷамъиятҳои матлубот намоиши маҳсулоти нонӣ ташкил гардида, корхонаҳои хӯроквории вилоят навъҳои гуногуни шириниҳоро ба маъраз гузоштанд. дар намоишгоҳи идона аз ҷониби ассотсиатсияи замбурпарварони вилояти Суғд асали хушсифати табиӣ пешниҳод гардид. ба иттилои масъулон бо дар назардошти зиёд будани талаботи аҳолӣ ба асал, ҳамасола дар хоҷагиҳои замбури асалпарварӣ оилаҳои замбур зиёд ва ҳаҷми истеҳсол низ ба маротиб боло бурда мешавад. зимни суҳбат бо замбурпарварон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки бо ворид кардани зотҳои серҳосили замбури асал оилаҳои онро афзоиш дода, истеҳсоли асалро ҳам барои содирот ва ҳам барои таъмини бозори дохилӣ бештар намоянд. ба ақидаи замбурпарварон бо татбиқи барномаҳои давлатӣ ва дар ҳамин замина муқаррар намудани имтиёзҳо барои фаъолияти пурсамар, шумораи оилаҳои замбур ва истеҳсоли асали аз ҷиҳати экологӣ тоза, ки имрӯз дар бозори дохил ва хориҷ талабот ба он бештар аст, зиёд гардида, дар ноҳияҳои кӯҳистон мардум ба ин шуғли манфиатовар бештар машғул мешаванд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фаровонии маҳсулоти асал, тарбузу харбуза, ангур, помидор ва дигар навъҳои меваю сабзавот ва полизию лӯбиёгиҳо, ки аксаран маҳсулоти содиротӣ мебошанд, изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид доштанд, ки истеҳсоли чунин маҳсулот ва коркарди он дар корхонаҳои саноатӣ бояд афзун гардад ва аз ин ҳисоб иқтидори содиротии ҷумҳурии Тоҷикистон боло бардошта шавад. хоҷагиҳои тухмипарварӣ, институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзӣ ва корхонаи воҳиди давлатии тухмиҳои Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар ҷашни сада навъҳои гуногуни тухмиро ба намоиш гузоштанд. мусаллам аст, ки навъҳои тухмии маҳаллӣ, ки ба иқлим мутобиқанд, ҳосилнокияшон баланд аст. истифодаи васеъи тухмии босифати ватанӣ ва риояи қоидаҳои агротехникӣ дар вақти кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ ба он боис мегардад, ки хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳосили дилхор оянда дар баробари таъмини бозори истеъмолӣ даромади хуби иқтисодӣ ба даст оранд. дар гӯшаи дигари намоишгоҳ кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали вилояти Суғд неъматҳои табииро муаррифӣ намуданд. муассисаи мазкур дар баробари ҳифзи олами ҳайвоноту наботот ба ҷамъоварӣ ва коркарди гулу гиёҳҳои шифобахш ва меваҷоти коҳсор машғул мебошанд ва имрӯз дастовардҳои худро ба маъраз гузоштанд. номгӯи зиёди ниҳоли дарахтони ороишии ҳамешасабз аз тарафи раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд муаррифӣ карда шуд. сарвари давлат зимни шиносоӣ ба таҷриба ва фаъолияти самарабахши аҳли заҳмати вилоят аҳсан гуфта, иштироки онҳоро дар ҷашни сада барои рушди минбаъдаи бахшҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ муҳим арзёбӣ намуданд. ба андешаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон танҳо бо меҳнати ҳалолу фидокорона ва иҷрои иқдомҳои бобарори ҳукумати ҷумҳурӣ мо метавонем ба татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат, таъмини амнияти озуқаворӣ бирасем ва бо ин восита сатҳи зиндагии мардумро
беҳтар намоем. кишоварзони соҳибтаҷрибаи вилояти Суғд зимни суҳбатҳои самимӣ бо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд, ки бо шарофати маслиҳату тавсияҳои судманди роҳбари оқилу ғамхор бобати истифодаи босамари ҳар қитъа замин, хусусан заминҳои назди ҳавлигӣ ва президентӣ, сатҳу сифати зиндагии сокинон ба маротиб беҳтар шуда, дар оилаҳо ба миқдори зарурӣ маҳсулоти ғизоӣ захира карда мешавад. дар ҷашни садаи имсола, ки дар саҳни чойхонаи муассисаи давлатии қасри Арбоб бо шукӯҳу шаҳомати баланд таҷлил гардид, намоиши техника ва таҷҳизоти кишоварзӣ ташкил карда шуд. ҷашни сада барои хоҷагидорони ноҳияҳои Шаҳристон ва Деваштичи вилояти Суғд хотирмону фаромӯшнашаванда боқӣ мемонад, зеро даҳо адад техникаи наву замонавии кишоварзӣ аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба онҳо тӯҳфа карда шуд. намояндагони филиали суғдии Институти боғдорӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаклдарории дурусти ниҳоли дарахтони мевадиҳандаро намоиш доданд. ниҳоли даҳҳо намуд дарахти ҳосилдеҳ, ки аксари онҳо навъҳои маҳаллӣ мебошанд, ба маъраз гузошта шуд. ҷашни сада воқеан ба иди ҳақиқии кишоварзон, деҳқонон ва дар маҷмӯъ аҳли заҳмат табдил ёфт. ошпазони моҳир ва кадбоновон шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳунари волои худро муаррифӣ карда, дар дегҳои бузургҳаҷм 1 тонна оши палав ва 1 тонна ҳалво омода карда пешниҳод намуданд. барои шодию фараҳи иштирокдорон гурӯҳи ҳунармандони хушсалиқаи вилоят намоиши театрӣ кунонидашударо ба ифтихори ҷашни сада пешниҳоди ҳозирин гардониданд. саҳнаҳои ҷолибу диданӣ аз рӯзгори ниёгони мо бо мақсади таҷлили ин ҷашни нуру гармӣ дар сатҳи баланд таҳия ва пешниҳод шуд, ки далели воқеии иди қадима ва таърихӣ будани садаро бозгӯ мекард. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ба ифтихори ҷашни сада, ҳунармандони чирадасту соҳибзавқи 18 шаҳру ноҳияи вилояти Суғд маҳсули дастранҷи худро ба намоиш гузошта, дар гӯшаҳои алоҳида дастовардҳои меҳнатии худро ба таври шоиста муаррифӣ карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз иштироки онҳо дар ҷашни бошукӯҳи сада изҳори қаноатмандӣ намуданд. сарвари давлат ҷиҳати дастгирии ҳунармандон ва рушду равнақи бештари ҳунарҳои мардумӣ ба масъулон дастур доданд, ки то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама шаҳру ноҳияҳо бунёди коргоҳу гӯшаҳои фурӯши армуғон ва намунаҳо аз ҳунарҳои мардумиро таъсис дода, барои фаъолияти васеъи ҳунармандон шароити зарурӣ фароҳам оранд. ҳадаф аз роҳандозии ин иқдом ташвиқу тарғиби фарҳанги рӯзгордорӣ, эҳё ва рушди анъанаю суннатҳои мардумӣ мебошад. дар ҷашни сада кишоварзони вилояти Суғд маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла зироатҳои ғалладонагӣ, сабзавоту полезӣ, 7 навъи картошкаи маҳаллӣ, ниҳоли дарахтони ороишиву сояафканро ба намоиш гузошта, бо ифтихору сарфарозӣ ин иди ниёгонро дар сатҳи баланд таҷлил намуданд.